Znači, to je sorta Babić, autohtona, uspijeva u primoštanskim vinogradima, to je Šibenika 37 km. To su stari vinogradi, stari više 100 godina i rastu baš tu iz kamena, kad ih vidite s tih položaja, oni su samo kamen, samo vrlo malo zemlje i uspijevaju isključivo na tom području. Čak su taj položaj zaštićen jednim narodima, ta slika visi međunarodna kao simbol ljudskog truda. Naša vinarija je stara i od 56. znači dugo se bavimo s tim poslom. A evo, nadam se da će se ono svidjeti vino, jer ono je dosta specifično i njega ili volite ili ne volite. Odlično je, volimo. Volimo. Dobar afrodizijak, a to što